Ипы Попов Федор Васильевич атыттан команда Южнайдар келеммит да көктөктү кытыны үтеханыбын бир күрәгә айы ыңырдактарына нар келен кыттабыт. Конечно, бартыгар бастатыбыт. Бары көрүнгө бартыгар кыргыттар молотар молодежьтар алак кийини атиппекке хөбеләһәннәр манны кыттыбыттар мактанабын. Энникитин да манны терәһеннәр бола тураллары болдар. Онна элбә хогыс терилте кыттары болдар демин эренебин. Урбаниттар иккердилеринен көрөктехилери бүтүмүктүр үһүс көрөктөрө түмүктенне. Манна кыттыны ыллалар үс команда, Тетим командата, Южный онна Автомир Строймир командата. Так, опсая агыс участник сүрделер. 4 кыз, 4 ол 100 метр дистанция эстафета бара болатынан. Том манна бастыгы местене ылла Южный командата, 2 местеге тегисте Тетим Үһүскә Строймир Автомир командата. Тоонна үшөй батык бәһеле батык биреметне тардыбыт. Бу урбаниттер кедлеринен бирек үһүс түмүктүр көрөк болла. Онна опсай балаһыняга хас болбуттарын халдыр кеменен билдерик бит.